हौजिक फाबगी मरुएबा पाउजा यूएनसीना तालकदिबा दाबी असigi matangda Manipur सरकार की माइकैदगिदि मियाम की फगदबा थबक अदु पाइखटकनि हाइना सरकार की वंगालोय टीएस बिस्वाजना हाइख्रे अमसुंग कस्टम डिवीजन इम्फाल न मियोय अमा लुपा करोड़ मापन हेनबगी सनागा कोनन फारे खुरुमजरी मियंग ताबिरबा मयाम पुनमपु तराम ओक्सरी हौजिक फाबगी मरुएबा पाउ संदोक पिजरी हौजिक मणिपुर सरकार भारत सरकार अमदि यूएनसी ना पॉलिटिकल डायलॉग साथरिबना यूएनसी ना तालकदिबा दाबी असिगी मतंगदा मणिपुर सरकार की माइकैदगिदि मियाम की फगदबा थबक अदु पाइखटकनि हाइना सरकार की वंगांगलोय वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिस्वाजना ngasi कांचीपुरदा लेबा हाइजिंगकांग सुपरमार्केट पांगथोपा स्वास्थ्य ही सेवा के थलमदा पाउमिसिंग उनबदा फोंदोखरे अखोई तोक चथदब लेरो अखोई चथगनी ngसाई लेरिबा पॉलिटिकल तोक चथरगजु मखोइने हेन थुजल हनिंगबगी अपोट ओरंबसु याई मदु मसिमंग हाइबसु फजदे अदुबु मखोइगे अपांबा मियोबगी डिमांड हाइजदि अपांबा हाइबदि आइने मदु तौरनु अदा तौरनु हाइबगी पोट यादबनिना मखोइजु मखोइगे हाइजेसनु द गवर्नमेंट गे सु तौबा याबा मखोइगे बेस्ट लेवल दा अदो सोसाइटी गी ओइना अफाबा मोंगदा अखोइना सिलगा तौरगदि मखोइजु याने अखोइगे लेरिबा अतोपा मिपुंग खुदिमंगना याना मोंगदा अखोइना सिननबगी थौरांग अदु मखोइन पाखना बहोनरी गवर्नमेंट मखोइजु अखोइगे अपांबा डिमांड तानबनी अखोइना सावम थोकते दो गवर्नमेंट अमदा मखोइगी हानदगी चथरेइबा पोसिगी करी लेगदगे हाइबगी मोइदा अखोइदा अल्टीमेटम अम पिरगा तौबनी मदु गवर्नमेंट ना अखोइना तासले हारकान गवर्नमेंट ना करी तौबु यागे मोइखसु अखोइना तौबु याबा अखोइ नियोंगी मतुंगिना अखोइगी अमसु काइदबा मोंगदा अखोइदम चथगनेना आइदम स्पोक्स पर्सन मोइना हाइजगे कस्टम डिवीजन इम्फाल ngasi lupa crore mapan henbagi sanaga konan miyoy ama fare Sana Singadu Tata Sumo registration number MN01G8543 da hapna purakpuni hari gari asigi mapuna MD Yakub Bengun Mayai lekai digini aduga faraba driver adugi mamingna MD Nazimuddin apokpa MD Kiyamuddin Thawbal Haurebi Turel ahan bidegini ngasi sangapam da leba custom division Imphal ki office ta pangthokpa Pamu Singa unaba amada division asigi superintendent N Meravana Pamu Singa phongdorokpagi matung ina ngasi akak naba pau ama fangbadagi Imphal West district ki manung sanba Yurembam power house mapada singaningai oiba mawongda lakpa tata sumo ama ngasi sorakna ayuki pung taruklom taba matamda sek tobada sana bar tarakani toy gari gi driver gi oi thangba thongi makada lotuna purambani haire gari adu gi driver MD Nazimuddin sanaga konana fabani mana makata na phongdo khibada sana sing asi kg taramapan dasmik mapan manga mari rom gi oigani haire si Myanmar dagi pusilaklaga atopa India ki state singda pukhinaba oramba yai makata na case ama lakotuna thijenbagi thabak sathari power house Imphal Jiri lambida Tata Sumo number 2 8543 dagi magonda specially built toraba secret cavity amadagi sana gold bar pistrine thoi phagatpangam khre masigi total weight na 19.954 kg ni aduga approximate value haibitare sina 5.9 crore ne akoina phangba pawgi matungina masi Burma dagi chakpani ruti akoina mori ni natraga beyang ne habsi husi pawgi de chapsa khangba ngamdri further investigation jathari aduga makhata na karamba city India gi mainland India gi Delhi da oibai Bombay da oibai natraga Madras Kolkata da pukhi gadabadi oigadoi ne du karamba city da pukhi gadam no haibdu akoi investigation chathari Malem gi mafam kayada ahal singi numit international older person degi tharam pangthok na bagom Manipur da su mafam kayada pangthok na kre ahal singda narakpa tungan ba laina layeng na ba hospital ama government ka tanaraga sanana ba honaraga ni haina social welfare minister Nemsa Kivgen na phongdok kre wafam singa se social welfare department sindna thangwai banda leba Kundhongan bisanglen da pangthokpa International Day of Older Person ke tharamda minister na phongdok khibani stepping into the future tapping the talent contribution and participation of older person in the society habitim da pangthok khiba tharamaduda social welfare department ke commissioner Ais Dilip director Jacinta Lazarus amadi joint director Surendra A Sisanga Singba Singsu athaba mitunglen sing ona saruk yakhi Tharamga mari lenena chief guest wana saruk yakiba minister Nemsa Kivgen namakha tana phongdok khibada
ahal oraba miyo singbu masa masu oiba singna minungsi amaga loina bigadabani makoi gi poning wakal da awaba poholoidabani makoi su ahal orapagi poning da awaba pendaba kaya lairibani ahal singi matakta masa masu oiba singna chathaba miyo minoi kaya samas asida lakle makoi gi matakta ain yu oiba charak pinana ba honaragani haike amaramda ahal oraba miyo singi oina thengnali ba tongan ba laina layengna ba hospital ama government ka tanaraga sana ba honaragani haike state asida Alzheimer amadi dementia oirakpa matamda ekoigi state asida magi nadunan magi brain da memory power watlebagi macha masak phanglaktaba sani thakani hangdaba even anima toba hawbashu hangdaba manipur gi kachinda mayam ama leiribani masigidama rising naba manipur da hospital ama thamnaba manipur sarkar da aina kanna taksingani. International Day of Older Person in Tharam District Social Welfare Office Imphal West Lamphel Sinduna Mongsangai Makhalekai Leva All Manipur Senior Citizen Welfare Association gi All as Home Complex the Pangchokre Ngasig Tharam Aduda Health and Family Welfare Minister L. Zainti Kumar Consumer Affairs Food and Public Distribution gi Minister Karam Syam Amadi All Manipur Senior Citizen Welfare Association gi President L. Gaurasandana Singhmana Athwaba Mithulan Singh on Saruk Yake Tharamasiga Mari Redena Old as Home Gi Complex da Minister Singna Usara Singh Thaki Amadi Minister Singhi Maketi Ahal Orba Singh da Assam Kudol Po Singh Pidun Ikai Kumnabu Udke Minister L. Zainti Kumar Fongdo Kibada Samas Asigi Ahom Makayana Ngasigi Haurak Deba Naha Singh Lamsa Sajata Ahom Makaya Lakpana Ahal Orba Singh da Sound Awaba Sapu Amapire Masipuna Masing Asi Kokhanava Honava Hibasi Lenga Ki Tawdaba Yadraba Togdang Oigani All as Homasida Physiotherapy tha amagi manungda anida pangthonaba ka ama hapta anigi manungda hangdolagani haina minister na makhata na phungdokhe macha bhai sana bedegidi ai imanabu abi ab chahi lendo abi ab kamuga pullaga nungai masi human nature but hari ba adum ngaki life change magi akodi systems greda akoina ahans limit motel hai gi kedutai hai ta ke hoti yang advance walaupun makanya society ni civilized society sekarang toge democracy sekarang toge hai betul ke dia hai ni permisi lo madu ki ikung ansar ni kana toge government madu ki aning mapa madu uwan betai Older person in Tharamasi Brahmarpur Namam Dalaiva Dharmalaya holds to Senior Citizen Forum Imphal East Sindana Pangchoke Tharamaduda Saita Vusan Awadi Kuraisdam Nimai Saran Hana IAS Oramba Sungkham Birendra Kumar Amasung Forum ki Organizing Committee ki Convener Niranjan Sarup Yake Forum ki Advisor TI Samungona PTB ki Mafamatai da Pangchok Nabagum Tharamasi Pangchokpani Haike International Day of Older Person throughout the country in the world 1st October of every year is celebrated observe tawani aduna Manipur su Imphal East district ki oina koina kendra tarana koliba lamsigi say 60 years in above moi sing facility pi ba moi contribution moi to bangamba moi experience moi knowledge moi skills singdu Samaj development da kari mateng pangba yabagi habigi nei na bi dumba wakhalon toba celebration observation Under 17 FIFA World Cup ta saruk yagadaba Manipur ke sanaroi nipan puning thogat po oina ngasi makoi gi ahal laman single wenana sakhang mai khang na bagi tharam ama simurong de leba Eastern Motors ta pangthokre ngasi gi tharam adu da Eastern Motors ki proprietor Sinam Pritam Arjuna Award oinam bembem Yas ki director Pravin Amfa ki president Santosh Kumar su saruk yake Eastern Motors ki makedi ki proprietor Sinam Pritam na makoi Nepal ki ahal laman singda lupali sing kun ge sek mana amamam su khusin nakhe Sinam Pritam na lamdama sig sanaroi nipan saruk yaba ngamba asi India ki football ki itihas ta mayak lana lehoragani haike koi Eastern Motors na tasing na hare kadi koi na yam harau jawa hai tare koi ki lamdam sidagi koi World Cup yeng barasi amrom da hai kadi under 17 World Cup si hai keno to matam da dia koi eta nungdam da keno lai ka so TV da yeng no khotna keno to ba ga
lamdam sidagi icha nipan na masi koi Manipur bu hai boma India gi chokchaw population sigi manung dagi khagi pikrava state sidagi 27 lakhs population gi manung dagi nipan khanba hai masi mapa dagi imanaba laiba khotpa mayam na jo apni sumai soya khagi moi ju taram mi dagi hai boma tamda yamna haraw moi na moi ju yam haraw ba no state ji ai problem yamna duai jo ba du komba adugumba tanja aduga akhoi nasu yamna ngasi si ihananba India gi history da azumaina sthanabasida akhoi gi Manipur gi masa nipan gi maming sigi ihananba oina adu yawro ga record ta lai ga ba makhoi nipan sigi adum lai ga ni hai ni ai koina si punamakna yabingani anan zai More the Leviston Public Ground asi Khelo India ki Makhada Sembalagani Haina Sports Minister Lepo Haukip Nangasi More Ward number 7 Leviston Sign Public Ground ki Pibam Yingsin Bada Fongdokre Minister ki Kongsat Aduna More Bazada Labor Mate Council More ki Office the Mipam Pangtokre Mifamadu da More ki ADC and Gojendro Singh More Commando ki DSP Krishna Tombi Amadi Mate Council More ki Lusingma Singh Saruk Yaki Minister Namakata na Haikibada Sanabagi Masa Matum Singh Pinabasu Youth Affairs and Sports Department ki Maike Degi Honoragani Haiki Khelo India ki Honorable Prime Minister na launch to ba program aduda program do happy ke aduga sports material di akhoi gi da areba haibatai National Sports Academy gi da sanaba discipline da yauba material si sepak takraw makti thaja de football ga table tennis to ma pinaba director da pautak pe daga pijarak na Manipur ihan hanbu oina auto amadi risogi showroom ama Koiringa airfield gi mayok na badalaiba luwang samam da hangdokre Sunshine Motors na sinna pangthokkiba thoram aduda Forest Minister T.I. Syam Kumar Parliamentary Secretary Susindra Amadi Kalinga Ventures India Private Limited ke Managing Director Yastra Sethi na maru abamiyo singna saruk yaki Minister Syam Kumar na pollution free oiba amadi makhol ka hena thoktaba gari ama puthorakpa asi yamna afaba khongthang amani haiki Usually, you may have seen Sumba, a quickie, e-rickshaw, e-rickshaw. The air Mamma, most similar sense of the Kanda, with pollution free waiver. Pollution, a quickie like the Yamna, a quickie, in the city, who know about Patin Pambu, I guess I think. Yari Poktoki Imphal Power Passenger Service Toriba Winger Control Intoi Amadi Magic Kungamanga Amasung Yari Poktoki Thawal Power Service Toriba Diesel Auto Iris Samadi Geo Gari Puna Sahum Yankaya Si Masana Masabo Tabak Pijaduna Hingnabu Honariba Asida Manipulangan Awawa Pinaba Local Riba Kongtang Asi Yari Pokto Service Toriba Gari Association Singna Piendaba Fongdorakle Housing Power Malatan Atenba Break Ama Chacoba Gold Bonanza at Airport Mall, Changangai Airport Road. Participating stores are Adidas SPC, Adidas Originals, The Danish Rack, W and Arrow, Crocs, Samsonite, First Cry, and Adidas Kit. First prize, 1 lucky winner to get 10 gems gold coin. Second, 3 lucky winners, 5 gems gold coin each. Third, 5 lucky winners, 2 gems gold coins. And fourth, 10 lucky winners, 1 gem gold coin each. Hakchangi labor sorakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singidabak amatta nairaba upaidi Jolib syrup amasun Jolib capsule bu changni sinabiyo ngasidi suara hajunge 그리는 건 도대체 뭐지 그리 용서 CD 요시는 해 마치기 요시디 따따 디스코니네 어디 산하기 못 양는 신비한데 Website launch. The regular English High School Kwagatal Hainokongnimbi Imphal has launched school website www.rhsimphal.com. Log in to website for information like managing committee and general body members, list of teaching staff, alumni of the school, exam results which can be seen through the website, achievement of the school, SSLC result based on BOSEM, admission which can be done through online.
ꯑꯩꯁꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦ ꯕꯦꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯁꯥꯕꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧꯕ ꯃꯦꯁꯤꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯪꯕꯤꯔꯗꯤ ꯐꯗꯧꯕ Why all drama when you get it all in Green Cane Industries? Get easy installment and free after-sale service. Hurry! Green Cane Industries for better baking. ब्रेक के तुंगदा मयाम पुन मक्ता मखातबा पाउसिंग पिजरी सरकार असिना यारिबा मखै ट्रांसपेरेंसी लेना थबक तोगनी साक सग्रिंग अमना सालुक अमा मांगथोपगी थबकती तौदबा फै हाइना वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिस्वाजिना ngasi सुमांग इलागी मतंग द निमिट निनि सुबना सथगदबा सेमिनार हौदोपगी थरम द फुंगदोखरै इबोयाम सुमांग इला संगना पांगथोपा सेमिनार हौदोपगी थरम मदुदा महाना मखाता ना हाइकिबदा नेसन पिरंबा चिंग तमगी खलसी कायदना बहोन मिनसी करिगुंबा हिरम अमदा हाना खना नैना बहाइबसना तगोदोरि बथबक अदु माइ पाकनी सुमांगला संगलेन कॉम्प्लेक्स ता आर्टिस्ट सिंगी गेस्ट हाउस अमा थमना बहोन रगनी आर्टिस्ट सिंगी वेलफेयर की दम करी करी तौबा यागद गे हाइबटु खना रगनी हाइखी सिदा रुपना बकी लोय पथाम होइबा अदना सिंग दसु तुवान तुवान बकी आर्ट की फॉर्म बकी लेबा ट्रेडिशन की होइबा कल्चर की होइबा लेजेंड को मक्सि मको लाको मतम ने फाला लेट्रिक सु स्टेट गेस्ट हाउस अमा तुवान फजन थमिबा मतम मको पथा जगा अको करिन तो वखल फावदरा यामना फ्रीली माय मेम द हजन की बिल वखल अमा लेन बाय से इंटीग्रिटी दा अमदे एको की दोषी बकी चांग हेगन ने की पुस कमनी बसी सोल बकी आइना सागनी है से माई काउंसिल की एस हेमंतना हंदक की सेमिनार असि मरु ओइना सुमांगिला अमदि आर्टिस्ट सिंबु करमना थमगदगे अमदि करमने हिंगनगदगे हाइबगी मतंगदा खन्ना नैनगनी हाइखे काउंसिल के चीफ एडवाइजर डॉक्टर एम नरना मणिपुर के कल्चर पॉलिसी अमा थमनबा सरकारना अथुबा मतमा लाउथोपियो आइकोय मसेल चुंगसिनदुना लमदम असigi कल्चर योकनबा होनमिनसे हाइखे कल्चर यूनाइट्स पीपल मसिमदि सोइद्रबा पोरम राइंग काइना हंदनी थोको थोको पुना मक्ता खरगे थेंगरे बट कल्चर विल यूनाइट मसिमदि थाजन कल्चर इज टू बी यूटिलाइज्ड एज अ वेपन फॉर द इंटीग्रेशन चिंग तमदी लेरिबा समाज सिनी खाइपुं तोबे पुना बसे पुंजन बगोना बददी इट इज द कल्चर सिनो कोलाई में सिनो बिकॉज़ इमोशनल इंटीग्रेशन इज कल्चर द पुर के तो अदर्स कैन नॉट मदोंदा nasi anoba manipur ma anoba society ki progress mu uruk shehar ge de anoba government se contribution se masi yam chauna legani बीजेपी थोंगजू मंडल न सिनुना स्वास्थ्य भारत मिशन की मखादा स्वास्थ्य ही सेवा का मरी लेना कांचीपुर हाइजिंग गांग सुपरमार्केट की अकोइबदा मंडल के मेंबर सिंह लमटू सेंगडोखरे थोंगजू केंद्र के एमएलए मिनिस्टर टीएस बिस्वाज के लमजी मखादा सथकिबा थरम का मरी लेना मिनिस्टर ना फोंदोखिबदा लू नाना लेबगी कानबा असि अखोइ मिपुम खुदिमना खंगी अदुबो इसा के थौदांग लौबगी सांग यामना नेमी इसा इसा न सरुक याद्रबदी मिशन असि माइ पाकपा ngамलोय लोइना कैंपेन असि बीजेपी थोंगजू मंडल का कुसम नदुना केंद्र की मफम खुदिमक्ता चथखिगनी हाइखी भारत की ओइना अखोगी ngasi प्रधानमंत्री ना हुदुरइबा वखलोन सि अखोगी निंखा तंबा हाइबसि अखोगी खुंगंग खुदिमक्ता जगा जगा खुदिमक्ता अखोगी मपुंग फाना लेरिबा अखोगी लेना तिना पक्तबा अदुगा सिट नाना लू नाना लेबा ngमबा मतुंगदा अखोइना निंखा तंबजे मपुंग फाना फंगी हाइबा पोटकी पांदम अमगा लोनेना अखोइना ngasi जथरक प्रोग्राम जे अखोजु ngasi जथजरी मसी हारे प्रोग्राम से सुखन खकी अखोन उटप खक्तंग नतबा अंगोबा म लिलगा थबक जे पांगथो अमगी नतबा मी खुदिमक्ता सिटीजन खुदिमक्ता अखोइगी लेरिबा नु लान बा हाइबसे अखोइगी इसागे इन्वॉल्वमेंट ओरकाना थबक ओय अदु इसागे इन्वॉल्वमेंट यावरकांदा अखोइ मसेन पांगथोकदबने हाइबगी वखलोंदा ममी तहाननबगी पांदम अमगा लोनेना अखोइ जंगहनजरक प्रोग्राम से अखोइ मफम सेदा पांगथोकजबनी मतुंग दजु पांगथोकजगनेना प्लास्टिक हाउस सिजनबा थिंगनबा सरकार ना थौरांग पाइखत पर लोइरे प्लास्टिक रिसाइकल तौनबसु थबक पाइखले हाइना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एल राधाकृष्णना मोरांगदगी नंबोल फाबगी मनुंगदा लेबा कैथेल सिंह सेंगदोपगी ट्रक अमा लमथाबगी थरमदा फोंगदोखरे स्वास्थ्य ही सेवा के मखादा पीएचईडी मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अमदी स्वास्थ्य भारत मिशन
की कोऑर्डिनेटिंग कमिटी बिष्णुपुर न पुन सिंधुना पांगथोखिबा थरम अदुदा मोइरांग पेट्रोल पंप की मफम सिंसु सेंगदोखि PISAD की ऑफिशियल क्या सरुक याखी चेयरमैन राधाकृष्ण फोंगदोखिबदा प्लास्टिक मुथनबा होनबदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइखि स्माइतोदना अखोयना ngasi harba numit asidagi hauraga disang sitna sigumba plastic free zone district ama laukthoknabagi honajabase public tegi su hoju phawada अखोई nganasu haujarabane ngasi phawada achauba haidi response ma lai yamna successful oyena khali aduna khoina makha thana public nasu cooperation pibiraba अखोई official singna maruina district level gi अखोई water and sanitation committee amadi pollution control amadi NGO CSO mayam jingsina makha thana honadagadi अखोई bisanpur da suksoi sotana plastic free zone free district ama oibang amgani habagi atau pachet pathajaba lei smai to dana ekhona district asida hana paikhalaba mutungda atop district sing sidasu akhoi soidana valley gi leriba district sing se hana paijagani chingdu su tawjagani akhoi makha taba oina Ifal East West Thobal Kaching paikhatna bai khoi plan tawjare aduna athum matamda Manipur gi laimai degi plastic ase free oinana ba akhoi kanna honajari बिष्णुपुर के देसी बॉबी वाइकोमना अखोई पुन्ना तरु तनाना लेना बा होनमिना से हाइखे अखोई स्वास्थ्य एट आइकॉनिक प्लेसेस मसिगी प्रोग्राम सिदा लू नानबा अखोई आइकॉनिक प्लेसेस मरुए मफम सिंगदा सेंदो सेंजन तोबा मदि ऑनरेबल चेयरमैन हाइबी गिबा सै प्लास्टिक यावना अखोई लिटरिंग तोरिबा मोललेबा बसन हक्सांगदा सोलक बे अबमया मसिबु अखोई गाथोंनाबा नानुनिंगा सिसे अखोइना नेशनल हाईवे 150 सिदा लेरिबा अखोई रूरल एरिया दा मरुना अखोई मार्केट एरिया सिंसे मार्केट प्लेस सिंसे अखोई सिदोबगी अखोई सै हदोकचबने मसि हुजे अखोई चतदोसि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ना कोलेबा हाईवे सिना फावरिबा फम सिदा लेबा मार्केट सिंसे अखोई सि सेंदोकचगनी अदुगा हयेंग सिना अखोई साउथ ईस्ट सेवा गरोबन मिट ओइना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर सेक्रेटरी बिष्णुपुर दा अखोई लोसमगी फंक्शन गांधी जयंती से तौजगन नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल न सुसिंदुना ngasi म्युनिसिपल काउंसिल के टाउन हॉल दा निमितरा ग मंगानी सुमना चथगदबा स्वास्थ्य पखावरा की अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे थरम अदुदा नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन CIS बसंत अमदी अटै काउंसिलर कया सरुक याखि हाना चेयरपर्सन ओरम लबसिंग अमदी EO ओरम लबसिंग दा खुदोल पोत पीखि इम्फाल कॉलेज टीचर एसोसिएशन नन टीचिंग स्टाफ अमसुंग माहिरुस सेनंगा से स्वास्थ्य भारत मिशन की मखादा कॉलेज असगी कैंपस लमटू सेंगदोखरे स्वास्थ्य ही सेवा कैंपेन सरुक अमु ओइना लमफेद लैबा मरफु तरुक सोबा बटालियन CRPF ना लमफेल के तोंगान तोंगान बा मफम दा लमटू सेंबगी पाइखलेबा थबक के सरुक अमु ओइना ngasi रिम्स की कॉम्प्लेक्स मनुंग अमदी मापांदा रिम्स की अथॉरिटीज सिंग यावना लमटू सेंगदोखरे With the RIMS authority, some people from RIMS also with us, and we are doing this exercise here. And by this exercise, we want to give message to the public that cleanliness is the godliness. So we are conducting this program. Our Jawans are actively participating in this program, and people also cooperating us. Thank you. स्वास्थ्य ही सेवा के मनुंग सना PISAD इम्फाल ईस्ट अमदी डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी न सिनरंगासी काइना लाइफमगी लाइसंगी अकोइबदा लमटू सेंगदोखरे गांधी जयंती का मरी लेना मोरे पुलिस कमांडो कस्टम MCM के लुसिंगबस नंगासी मोरे गेट नंबर 2 की मफम सिंगी दगी हौरगा मोरे बाजार फाव लमटू सेंगदोखरे डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इम्फाल वेस्ट न स्वास्थ्य ही सेवा का मरी लेना लमटू सेंगदोखरे हुमफुलिथोय सुबा वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन का मरी लेना लाई यकप संगदमनबा अमंगासी लमदिंग हायर सेकेंडरी स्कूल थौबाल द पांगथोखरे कैटेगरी अनिथोना खाइदोखिबा लाई यकप संगदमनबा अदुदा पुन्ना माहिरोय हुमफुरम सरुक याखि थौबाल की DFO RK अमरजीत पांगथोलिबा थरम असिग मरी लेना वाफम सिंह फुंगदोखि सामापन सुबह CRPF की पर्सनल सिंगसु गवर्नर राजभवन की ममांग थमु ड्रेन अमदी M सेक्टर का थंगनबद लेबा लंबी अमसु म्यूजियम ताबा लंबी के मफम सिंह सेंगदोखरे ये नहीं कि हम इस क्लीन इंडिया को हम 2 तारीख तक ही चलाएंगे। हम हमेशा जब तक ये फोर्स रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक हम लोग रहेंगे, तो हमेशा इस क्लीन इंडिया को हम क्लीन ही रखेंगे। इस अभियान हम लोग के लिए बहुत अच्छा, इससे ये अभियान से खाली हमारा शरीर भी अच्छा रहता है काम करने में और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हम खाली देश को ही नहीं, देशवासियों के लिए भी बचाने का हम लोग का ये मौका मिला।
Swasta hi seva gi makada Department of Taxes na North AOC the Labor Office ki akoi bigi lamtu sengdokre staff officer amadi caretaker singa lamtu sengdokpa aduda saruk yakhi. Moirang Police Station ki SDPO Surukumanalu Singuna ngasi Moirang Police Station gi akoiba amadi miyam chenba mafam sing sengdokre lamtu sengdokpa aduda kaibul lamzau office Kumbi Police amasung Itai Police Station gi personnel sing su saruk yakhi. Lamyan ba hizam ila buka sama kun mato suba mapo kumon ga mari le na arabti irei magi laibungda idan tobugi tharam ama ngarang pangthokre Department of Transfusions of Medicine RIMS Lifesaver Manipur amadi arabti maya lekai Development Association asinna pangthopa kem aduda miyoi humdra hena idan toki Swasta hi seva campaign sarukamu oina Tamelong District Headquarter gi akoibada PSAD Tamelong Sinduna lamtu sengdokre thoram aduda Tamelong DC Armstrong Pame yauna official kiana saruk yakhi Mayang Infal Kendra gi yum single National Food Security Act Academy yoi amada seng kg manga amadi yum amada kerosene liter ama makai piram adu sahi asigi August amadi September thagi oina mi amada seng kg ahum makai degi namari fawad makpire Kerosene so liter amamang kakta magpire haina heavy makong development club bengun makha mayang Infal na thadrak pacherol amana khangalakte hauzik amukka hana aten break ama Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab leijare operation togdana heart ke ahoba menba coronary stenosis balloon na kamthoga stent hapa madi mi hun chongbagi layeng RF ablation singba chahi ani degi hena Sky Hospital la mai park satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi ki chief cardiologist Dr L Shyam Kishore Gatanabiu ningam hogdana ba hana booking tawbiu Live healthy, we care. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Adong khangbiba makhol hoba gari gi khojelna noise pollution thoktuna laina pohalli Manipur gumba thaugi awaba itatatna mayong riba lamdam sidadi makhol so thoktaba thau phangdaba gi awaba su leiraroidaba electric rickshaws na paidagi hena param Sagolban Moirang Lerak Nepram and Zor Lekai the Labor RD Graphics E-Right to Lucky the Nangasimok book Tobi. Irujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 813102564. Amuka namayamda makhataba pau kharaga pizari Manipur Building and Under Construction Workers Welfare Board KCR person amadi KCR gi mathakta lup kharana aranba maral kya pisilakliba asi laibak thibani haina All Manipur Building and Under Construction Worker Union gi wangangloi M Sumatina ngarang Manipur Press Club ta pangtokpa pamusing unabada phongdokre Hausit adiba CR person asi thamari thabak pubada ngairabasu senmisingi yaifa tharangdi paikatpa haure Loop Karana Hana Ledamba, CR person Gumna Puxel Sengdaba Migumna, Sinba Pamadigi, Aranba, Sandopo Orambagi Signaba Lay Haiki. Liba corrupt practicing as it Tominaba Yava, Japasan Ama Sining Buman, Munda, Monator, Kitang, Kuida, Union Gisategi, Kendro Pugi Mots, Laga Lazeba, Union Gisategi, Kitang, Yazaninde. Tamelong DC Office Manakta Laiba Durga Mandida Dusara ge Tharam Pangchokre Numidini Subna Pangchokiba Tharamasida Zagwa Ise Kaya Pangchoki Tharam Pangcholingai Manungda Nan Manipuri Singa Pama Dukan Sing Tamelong Bazar Thong Hagna Kide
Paravidya Yoga Sanastha Manipur Unina Sinduna Yoga Examination Level 1 amasung 2 gi awareness cum training program ama Quality Council of India gi mi yamakada Manipur gi oina ngarang digi Bihangam Yoga Ashrama chatharak pa adu ngasi loisinkhre. Hauzik loisilakpada maru oiba pau amuk hanau. UNC na talak liba dabi asigi matangda Manipur Sarkar gi maikai digidi miyam gi fagadaba thabak adu paikhat kani haina Sarkar gi wangang loi TS Beswajina haikre amasung Custom Division Imphal na miyoi amal lupa crore mapan hanbagi sanaga konana fare hauji fabagi ISTV na pijaba pawmatang asida loizare miyang tabi ba mayam puna makpo amuka hanak kurumjari